Uhoro wa gikuo ukoragwo ri undu witigiritu na ingi ni methemaga na undu o wothe ukonaini naguo no thabarĩ-inĩ ya mwisho ya gicunjĩ kinene kia aria makua ithanduku nirio rikoragwo riri bathi ya rugendo rwao rwa mwisho undu uria riu utumite onjuri ingi kuyukia riciria ria kwambiriria biacara ya wendia wa mathanduku miena itiganite guku bũrũri-inĩ. Kaunti-inĩ ya Meru mbica ĩrĩ mĩkĩra-inĩ ya barabara itiganite ni nduka cia wendia wa mathanduku na tauni-inĩ ya Meru tu kuri na makiria ma nduka 30 cia onjoria a mathanduku. Hihi niki gitumite onjoria kaunti-inĩ ya Meru kwerera wonjoria wa mathanduku na kio kinene ũũ? Aswa watu Meru kufa sana, na ni kama vile serikali inasema kuna crisis ya kansa, na yunga mkono kwa sababu watu kufa hapa Meru sana. So utakuta hizi services ziko mingi na moza ikirio nyingi guku Meru County, no kio mathanduku kwina nduka nyingi. Kugacira kwa wonjoria ni guturite mieke ya mawira kuri andu ingi kuria angi maumite ng'ongo itiganite na gwikinyia kaunti-inĩ ya Meru kuria mabataro mao mothe mahingagio ni kiria mathukuma kumana na biashara eno. Mimi naishi Meru ila natoka Western, ila nilikuwa nimekuja kufanya kazi ya mbao, nikakuja huku nikajiriwa kwa masanduku, ila nafaidika hapo kwa masanduku sana na nisaidia napata do. Wira ni wira, mundu agetigira na tasaga gure wira. Ile ni ithanduku ria hare ici ni mbao. No ria kinya mosa ni gutuaga ni ithanduku. Teneza ile iko ya chini hapa kidogo kwangu ni ya 6,000. Na ile iko juu zaidi unaweza pata hata ya 200,000. Tiga guthondeka na kwendia mathanduku, onjoria ingi aria mari thiini wa biashara eno ni methete miaramano ingi hari wira uyu kuria riu mayukitie biashara ya kuheana motungata ma gukua mwiri nginya kuria urabatarania makihuthira ngari ciao. Wanjiru Meta, Inooro TV.